بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة الكرام، بعد حمد الله وشكره أريد أن أحييكم بتحية الإسلام وتحية المباركة، وهي تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Huas amban salam kasilasa sikaan kemon puji duk sanglit tuju Allah Ta'ala tiak kita bi urunganne oras ganta pagtikul-tikulan sabab pagpaesep tibi siyene si agama Islam hajjain pagsalang syukur tibi tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala menjari dehelu ambanta pangurungku paesep si kitebi kemon makuku kamaapan si kaam sabab ninti aku taganta si ellew itu nengge si deluhanbi lumain ituin kahek kasin ilmu atawakan kahek kasin katau yulu si kaam ilmu induk katauhin sumagwanen bilang pagtaat sidang buwa kaguruhanku dok si alen pagpaeseb sa amyan tamangan tages-gesin manjari me pong tinaiko si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tilew tebi barantem bingkan kania bangway kitebi tu si oras itu piye hajja amban waktu tebi duk ellew tebi gak kitebi pania magtikul-tikul kuene pagtikul-tikul tebi si ellew itu manjari me kung tinay si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ye inin bilang nehep inin ibadat pakai doan tebi si ellew ininen duk tausa tebi barantem bin ngaharap sin agama Allah Subhanahu wa Ta'ala duk ata tembin tausa tebi ruisab siyene si ellew ininen wey piye hajja amban manusia gak nebisan kaurungan ne barannen gak nebisan kaurungan ne orasnen paharap ngahati sin ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kan ngahati sin agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan sawat-sawatan te kawasagten kahap para sahanten kemon siganta pinawajib Allah Subhanahu wa Ta'ala subay sawat-sawatan te hininang si padpad te sa amyan kisikan pege palumuran te inin gay ngeddew si abay si makanak si kakole sin saki tantunen bangtek ka pangeddo nyawanun asal bigla hadja sa amyan pangeddo ne yene parumulan ng atawakan nyawanon bangtek kasi ikaw sa amyan in pangeddo sa amyan yene parumulan way tanda nin tabi sara way nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin
O kita may maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Niya lime dinak sinautan si kita bi. Wa Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dehelu amban katik kalimeng. Si kaisanen ina dinak sinautan si kita himbin syababika qabla harami. Yene kawata anu dehelu amban kawahidu. Saut-sautanun kawatanun, saut-sautanun kakesek sinbaranun, pegke wang inedyo ng bankauin kabasagin, ine tahinang nun gak niya, doa sa okyo, manggalila manuk-manuk miyan, tepet magkuamas-kuamas. Iye me pong tinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala, saut-sautan tebi, in kakesek baranten bin, kakesek samian ganta pamihate bi lutu tuju hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana oras yene kahabaran nun bisan peine ganta hinang wenu si ganta si kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala duk yene pinawajib nen tagees pawenu gak penia samian kabimbangan wenu amban nene me hininang le. Mepong hiray si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ine dinak sinautan si kitehin si kaduenen. Yene si kaduenen yene sihhatika qabla sakami. Yene kahaparasahannu. Yene kahaparasahannu dehelu samian amban kasakino. We usalun barannun si kahap samian ginhawa barannun dok si waktu nu elum usalun duisab pegge dambua bang ikhlas duisab samian niat nun dambua man meka am tiakam tapi tu samian hab saudi magusa bang bente duisab niat bin tabiang duisabian amban ibadat duk ina kamillai mula-mula me sambahayang teh alhamdulillah ga duisab samian takipatan tabi ellew sangim katenggihan tabi ruisab pegeta hatibi bang me oras pangeddo sin yene nyawanun asaga niya tahinangno dambua dumay panginang kumisal alhat kami minduan dokumen kapitu telo ni sa meddo siya tagkamihin nakulaan yen ikaw dambua tato dambua kung tinaiku dumain pa bahi manamal kuy hato kao bataan nilay asa pangun be asa genged do si kao in kamatay iyain me kung tinaiku si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si katelunen ini adinak sinacatan si kitehin yene gana ka kabla fakari yene kadayanu dehelu amban kamiskinnu. Oke apung minaiku si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Batas kau inulungan wa Allah ta'ala rijiki. Amban pangalta. Amban ine pangurung wa Allah subhanahu wa ta'ala rijiki pangurung si kau. Magna pata kau. Nawang kau si masjid. Nawang kau si bagatul lalan. Nawang kau magatul bohe. Nawang kau gantay na ini na samian. Pagdarambuan, kuwene, dambua ini ngape ko hatu tapitu. Hapsaw dito yan hatu ni andang sa may pagpaniabit alhamdulillah. Pangon na isa bituyen tahinan na dambua na ini ng banbagaswambi. Badat, ye ini ndale pasun bi. Sampai kita bi, mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ilebas si kau, yen heka kahapan lumakas panabang nulay. Magseluy-seluy yene kahapan nun taag bisan jolay jalan pakubulan
Ini si keempat nen. Tapi sarawe Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yene faragika qabla subuli. Yene kabisihan ini kabisinu dihelu amban kabisihanno. O ibun Allah subhanahu wa ta'ala. Hinamun kapanun, hinamun kasunnat-sunnatanin, hinamun pinawajib sikauhin, amban me sambahayang, amban me zakatnu, amban me sadakanu, maghaji lamun, amban kemon ganta pinawajib Allah Ta'ala, bang tagies disab sikau. Sumagawa nin bang gerisab, syamian tagies no, gerisab janan, paket doan mo yendu sa ito Allah subhanahu wa ta'ala. Maypun Allah subhanahu wa ta'ala yeinin subay tali-tali tebi. Pagkeway tabi sarawe Rasul sallallahu alaihi wasallam nikmatan fima kathirun minan nasi as-sihhati wal faragi. Yain kulang kung maglabi bang niya alai magsala sinyen pagbasa ko sin hadis lay ambat sa patugto simen nabuha ing kaguruhan ko. Indueni matininen kahaparasahan no duga pekeo bisi hinangun kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala hinangun kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala we bangga tahinang we dambuha we sin manusia tantunin asal makasi asli inurungan kau sin takeseg inurungan kau kahap sin baran iwahadja boonu sin kahaparasahan nun maglengkan pipito gani apakyad doan nung sami makamumpat sikao bukao inaksinat sautan sami ang kabataken para supaya bang taabot kayo sami ang sinabahi gain na kayo magsusul yan manusia ga boone barannen ga boone kahaparasahan ning kakondisyon barannen paharap sin agam Allah subhanahu wa ta'ala ay tatutantunin ay magsusulpain yan ang manusia yun. Taabot iya mo de hapadat Allah subhanahu wa ta'ala. Si kalimenen ini rin nakinasyasan si kitahin. Ini hayatika qabla mamati. Yene kay lumnu de hello amban kamatay mo. Asada kita bimbang si dunya ituen. Bisampe kita mag-usaha, bisampe kami itu magpangadji, nuntut ilmu, bisampe ini kanta hinang TV, ay suway sa amyan, chaut-chautan TV, wey, yeruhep itu, hinangte, yene, hinanggay magkabahi, yene, ibadat, tuji Allah subhanahu wa ta'ala, yene nuhut tiyo sin bakkas, kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini minisara wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. O kita bimaipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Sini ilinganan iyan. Iyan kita bi. Iyan kita bi miamag paparat saya. Iyan kita bi amag kakahagad. Dambus-bus tu Allah subhanahu wa ta'ala. Dukno sin bakkas kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tanju nafsun ma qaddamat ligad. Payamanun begin habaran nun. Pikilun be, taliun be, bang inelutuon nun si sinong nun, bang taabot kyaw matay.
pikilun bang ine lutunun bangkeo song mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, tinalaw kam si Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Inbennanin Allah subhanahu wa ta'ala som nung ngaka siya may bakas kakahinang. Manjari may umat muslimin. Iyan andang wisab samian tahinang we tabi manambahine. Dok niya pe oras 10 minit telabi gene ubusku bisara kuntaha manama bang pasapag samian ni isara sumaguanen bilang pagpaesay bang panginhabaran ko bang painisab tahinang ko dok buwate ne ka ang kemon dok bang niya alay tabi sara ko gay tumawa kaam sa matawa ni labi kaam may matattuwe kung makahati sinagam Allah subhanahu wa ta'ala makuku kaampunan tuji Allah subhanahu wa ta'ala duk ba ko si kaam pabalik salamin pagkinalihante bi dunya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.